Lecher lom poricho Korinti nigube Paul likichonam puiputa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 8 nga abangbor anibarme tonglonga nuluam ngo sija mangpa dobe bingpa tuso nga al pui tamsar namam hoge nuluge narag namham hoge nuluge hangkeng jak dakpa ganam he hukuge tugung pui luke nuluam rengpi kune hebe mabadi ngaga tamsar nam jak ham nulu gagapla donyato he malo nulu mangjing jingriam takuba atuk chobe ngo atusuge narak namham nulam jisik garine he Kristo nguluge pap gube sinyine hala tugung gamle bingdo muam likune muam lom alolo torkur chamune tugung gamle likikube mu kaipas ni katam sune hukukokang ho mu aring ani ajing bu tunglungam katam sune hukukokang ho mu abangbor ani barme langu guni atuswam katam ne huku tunglung luke tungune donu takube sikujekam letia gune sija godabe nyurula dohik do ho mu James ni katam sune hoge muga ajingbu tunglungam hoge malangam koyung konyabe ako yabu